Hello guys, kumno filang, ang to fichaj fiklan. Te guys, nga pedang sanga phai fi baro syakane kalengam boy YouTube channel. Bad yaki page ro nga pedang sanga phai baro. Te friends, yakane ka video ngala dep kalek na du lasis ngi tang bangam don por ban upload namar ngabun kam hakazing try. Te friends what singe ai singe bhamap yanga ladanga slam for ban upload yaki video namar ban upload tum ki wai te ngamda yola than namar nga hapro ban try lese firu fiske tu yakata danga tepat yaki lada fi support yanga adu bangan poi hakathong te ngala di try ban upload yaki video man laka amla man laka sini te mo tang bahaka sitayo art lele tele sengala ban upload ban entertain ban sengbai te komta friends sengba support lem lada fidon ka jeng sengeu lem mo te but friends sengba subscribe ya ke channel kumbangala karpat namar menta naka 60% ki bapai ya ki video tangki 30% ki bala subscribe kumbanga pen I hakane ka screen lada film ngai tapai hidala de ki bapai la poi hado 60% ndre ki ba subscribe tangki 30% te kuntanga karpat kita ki 60% ro sengba subscribe no lada fi subscribe lada fi support te ngaro ngasngaw shingain ban upload yaki video lada film subscribe but film support te ngaro ngasngaw le rain ban upload yaki video namar umdon bapai te ngan upload de iyo empat ngakerpat ya fi lada longkat bala te sngava share haki FB jong firo kenang baki friends jong firo kinyo ilem first blood lada fi sngatanat yakum kineki video. Te friends share kenang baki tip lem bat sngathu bat yo ilem bat sakawai friends ngaku aban ong yafi lada fi pa shimenta lem kum haka giveaway winner kumbang ngala upload hak video bala dem nga aisha ki subscriber ya katoka jing ais ngava jonga kumbang ai ki alok ya alok lane ya kino rumah te kumta haba fi kwa ban job kumta te simple fisio subscribe ya ka channel but press ya ka bell icon but set ya ka bell icon haka all khnang ba fi miss haba nga update namar nga bu thong undang nga bu ya ka thong te lese fi miss ya kata te friends sakawai nga kwa ban ong ya fi lada mano ba padon kino kikil singa bhawan rong sa kagil jongi ro namar kagil jongi kadang don sibun ki space bat ya ka UID jong kagil ngan ai haka description lane haka to ka comment section ro lada film tip ban klik ya kata ka film nang ban klik ya kata ka description tengan ai haka to ka comment section sampai hang to comment section ro ngan ai lada fiskal tenat ban wan join lem bat ngite fila ban wan join kadba Narendra Modi 4 khang ya kane kagirna Free Fire tengi shile entertain namar ngimpat yo kuar kapatikna kumbang ngala upload akato ke video bala dep ma ngala on ngala YouTube daga ka games online Narendra Modi 4 khang no te ngisu up ya kata ko kabar kapatikna kan salong komno but firawat khuslaitan friends nada fisngeu I hado kata ya ka Free Fire ngaro dal nga ladero ngasngeu I hado kata ya ka Free Fire namar ngan ayafi kawai ka jokingo friends kisamla jongi kilaban siat yangi ndre ka Free Fire kamla ban siat kar badang don ka battery bat ka balance ka Free Fire
ke aipor yang ni ke penlek por bat ni kumta ndrai iba ijongi te tang siteng por unsap hai no shawai te kumtam ke Free Fire te kam ju fai shana shnoro haman laki mobiles haman laki computers kat badang don ke battery bat ke balance the friends osing ya kata ke jogging ngasih jogging ya fi ngasih keren jogging mo let's say katukan ki lovers te kila sngeo donjing sngeo osing ai bun ki ba ong kabai kala ban chat ke Free Fire amje chat lana ro ndrai menta ngada khang si syada umodi te ke Free Fire la chat yang ni most funny the friends finally menta ngalajan ngalapoi kaki right friends guys finally ngalapoi kaki right the friends nakahi right ni reward ngilaban yo ya ka sabti ya ka t-shirt mah ya ka t-shirt hero class squad rank result hero 1 mah dang supaya te hero 1 guys katno ka jing sngau tanat kane ka hero emblem guys finally ngalayo ya ka sabti bat ka banaro guys dan balai nomor ngastar randomly tema guys kumna fis ngatanat ne em kumna fis ngatanat ya kane ka t-shirt bayo naka hero the friends kumta ngava subscribe ya ka channel but bye bye friends ngin sa syampat ya ka next video bye to you all.